Na tribini mladi odrasnuti z autizmom, co posle školi, Daniela Tamaž, rukovoditeljka dnjovого prebuvanja osobog z autizmom u školi za osnovne i štrednje obrazovanje Milan Petrović u Novim Sadze, bešedovala studentom katedri za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta i Fakulteta za sport o tim, jak mož zljepšat kvalitet potrimovki osobom z autizmom. A Violeta Strahinjević, direktorka škole Milan Petrović, bešedovala o programoh kotri omožljivljuju zdobuvanje novого znanja, iskustvoh, skopnostoh pri dzecoh z autizmom, že bi oni co ljepše funkcionovali i že bi buli co samostojnjejši. Keď spomnieme autizam, uglavnom všetky podumajú na dzeci i rozumiše, rana, včasna potrimovka bardzo važna za funkcionovanje dzecka i poznjejše u jeho živoce i u všetkých oblastoch. Ale na odrasnuti osobi z autizmom často zabuvame. Oni še jakošik z odrastanjom i z vychodom z sistema, z korišickog obrazovnog sistema, jakošik straca i postavaju nevidljivi. Nam namira, že bi sme bešedovali o tim, že jaki programi za potrimovku odrasnutim osobom z autizmom rozviti u našem horodu i co možeme zrobić všetky vjedno, že bi sme podzvihli nivo kvaliteta tih programov, ktorí še rozvívajú, lebo može buď rozvili dejaki novi, ktorí tim osobom potrebni za co ljepši kvalitet ich života. Po pririžnjih tribinoh, kotri še budu otrimovac predstavili april, planovani i odhod na Popovicu na Fruškej hori. Budu še zazberovac elektronski odrutki i plastična ambalaža, a zo sredstvo kotri budu pozberani s pomocu te akciji kupiše materijal i oprema za robotnji u dnjovim prebuvanju za osobi z autizmom.